Sa jučerašnjim danom u Zlatiborskom okrugu potvrđena su 4 slučaja infekcije koronavirusom, a posle 2 lica sa prebivalištem u Užicu i jedne osobe iz Čajetine virus je potvrđen i kod osobe iz Sjenice. Kao i u protekla 3 slučaja, epidemiolozi našeg zavoda trenutno rade na prikupljanju informacija o kontaktima zaražene osobe. Od same početka ovog stanja imamo blizu 700 kontakta. Situacija se svaki dan menja, znači epidemiološke službe danonoćno rade. Sad je najbitnije da registrujemo te kontakte, da ljudi shvate ozbiljnost situacije, da ostanu u izolaciji, da smanjimo kontakte na što manju moguću meru. Već 15 dana svi zaposleni u Zavodu za javno zdravlje Užice rade upravo na prikupljanju podataka o kontaktima. To jeste i zadatak epidemiološke službe i zavoda da otkrije kontakte. Kad otkrijemo kontakte, znači mi sprečavamo širenje epidemije, to jeste cilj. Znači osnovni cilj svega ovoga da razvučemo epidemiju, da ne opteretimo zdravstveni sistem. Ako opteretimo zdravstveni sistem, onda ćemo stvarno doći u situaciju zemalja nama u okruženju. Zbog svega navedenog, veoma je važno da svi koji su boravili izvan Srbije moraju ispoštovati meru izolacije od 28 ili 14 dana u zavisnosti iz zemlje iz koje dolaze, čak i da su se kratko zadržali i za to vreme nisu izašli iz svog automobila. To da je samo bio na pumpi i prešao, to ništa ne znači. Znači on je bio u tom području gde je potvrđen koronavirus i ja još jednom molim da se to ispoštuje. Samo na takav način mi možemo prekinuti ovo stanje u zemlji. Na sajtu ustanove istaknuti su brojevi telefona za sve informacije u vezi sa koronavirusom, ali treba znati i da nije svaka respiratorna smetnja aktuelni virus, zbog čega je u Užičkom domu zdravlja oformljena izolovana ambulanta u koju se mogu javiti svi koji imaju respiratorne tegobe. U stvari da ne opterećuju one brojeve koje smo mi dali naših epidemiologa, znači uloga sada zavoda jeste da otkrije što više kontakata, kao što sam rekla, da spreči se dalje širenje epidemije, a sve ukoliko stanovništvo Užica ima nekih respiratornih problema, znači postoje brojevi ambulante u domu zdravlja da se posavetuju sa svojim izabranim lekarom, znači da bi što bili manje opterećeni i naši telefoni, da ne dajemo savete koje u stvari trebaju da daju njihovi lekari. Uloga je epidemiologa da pre svega otkriju što više kontakata, iako već pomalo umorni, u potpunosti su posvećeni tom zadatku, a građani informacije vezane za respiratorne tegobe mogu dobiti na brojeve telefona u Domu zdravlja Užice 514 514 524 783 513 366 i 064 817 0570.